Muthikiriria na murori wa Pacific Waves Television ni njitagwo kiarie wa Prestige imwe kwa imwe kuma uko Seattle, Washington mwena wa America na muthenya wa muthe twina mugeni na arakinjirire ona andu a America mena mang'ambo ririkana tumemerekagiria imwe kwa imwe kuma uko Seattle, Washington gorofa ya 22 nyumba itagwo Pacific Towers na mugeni wakwa ni kujitambulisha habari mzuri sana mzuri yes leo datono tukiaria ri wabio turewe stage ile kune mirenia ne agency kana ne mau niye gwiciria ndio mundu muthia gutuma tukotire agency no ndikire haraihu uguo ngiaria murugamo wakwa no ndugamirire rika rire ikura kuru na rire inini Wapere juga maritwa makwa gitagwo Gabriel Gatika Kenya nyumete mwena wa Gatondo South kuria Moton Mo sub location itora unire rimete the former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na ngikora tondu muno he is a good friend of mine ona maito wa no murata wakwa tukiriyo itura rimwe yes riu no arike gwitamburukia na ni ngoretwo ndi mu member wa Jubilee Party for a long time kumba ile kiama kia Jubilee kia thondekirwo ku Jubilee gire kuma gige transform Jubilee ile ito ya muganda wa bururi ne ondecenjetie ora ndi gwaturwo iyo ona ndio thaici tugucokaniria tuone kandi gwakia mwaki na ndi ige transform ite kuma gwetie ne yuka Jubilee agikora to in the strategic team ya Jubilee Party koguo campaigns ya Azimio were part of it. Of course yes tondu ithuĩ andu a Jubilee twake rugamagia candidate witu tugire tukurugamia mundu wa Azimio na nikio twa support Raila Odinga yes no riu wathiaga ri ni wacenjire we murugamo murugamo wakwa ndi ndacenjia ungirona clip ciakwa iria ndekite mbere ona tutaneka githurano no nderite andu maundu maya marona maundu maya marathi na mbere ni ndoigite even 10 days before githurano gikwo ni ndari TV ni ota haha na ngihe andu ndeto ino yes witagwo atia YouTube ini njitagwo Gabriel Gatika no go ndetaga thiini wa channel ciakwa yes thank you nugutu serera guku gwa Pacific Waves Television yes na ithu ni thumugambo wado a diaspora na ninyonete uguo njeraga andu gwi TV ngiri guku Pacific Waves TV and others ino etongoretie Pacific Waves and others sure riu Kenyans ni mararigo kana muthenya munene gukira makore TDP kiria deputy president president is serious na kema yake kurta andu me serious marenda kurta Gachagua andu me serious kuruta Gachagua neno ni thabari yambikitwo na ndina njira yumite haraihu na haria haturorete Gachagua ahana guikio nja no kwenda kugo wita murugamo wakwa na murugamo wa the Kenyans in America and especially andu atumite mwena wa Mount Kenya the attack to deputy president Rigathi wa Gachagua ti ya Rigathi Gachagua is an attack for the whole of Mount Kenya region ti Gachagua raikio ciara manioro na ithu turathi murito witu andu Mount Kenya nigetha tumenyeke urito witu igana atia tumenyeke unit itu igana atia nigetha turorio hara tukwambiriria yes urona ta muroretio ha tutiroretio handu hega na ni kwenda kwira mundu wa Mount Kenya ambe amenye heindo igire cikoni na mundu wa Mugikuyu na mundu wa Mount Kenya wa mbere ni gukoroka tuiga Mugikuyu ndangigurwo thaici aguritwo na akaraciri taturethere hau hau no wora tuiga Mugikuyu ndaguragwo no atakiguragwo no kuma haria twanjirie siasa ici cia mundu gwitwo Ruto na Gachagua ni tuonete Gikuyu makigurwo he governor wega kuga atiriri mutumia ate uwezi nunua Mkikuyu sasa wewe uratura agure na karacirio tone turatongorio ni gukoroka na kwiyenda in fact indo icio ciere giko giko gigutunina nginya kiuteti na ndurire ingire ingi ituri tuthekereire na turirikane rwimbo rwa toinirwo ni Ndemethio ni mukoiga mwari ingi turorete gukoiga atwari ingi turorete kugekwo uguo tutonywo gatagati ni undu wa kwiyenda na gukoroka kwiyenda kurokira riri thiini wa andu aria turorete iguru aria tungiuga ati nio megutuika kingpin Mount Kenya region
othe gutiri urenda kuherio ngi nafasi tukinyete haria na nitwaragwo ni mugikuyu nitwaragwo ni maithe maitu ati mboco yagwa thi mukoya mukenyurana no ru thaici gutwikite mboco ni yakwa ongoti yakwa kaba tuhe ngui uramaanisha ni uhoro wa kingpin urariria kana yes oko ndigutika kingpin bare no wacha ikae wacha tumwage mchuzi ni ito othe heo ngui ongoti ni ikuria ni heo ngui no tutanigirira direct ino ya impeachment ri miaka 10 mutina hata guthondeka mundu wanyu ni ringi uria wokira ri nigi murenda mumwanure mukaimerera ha ithu hatiri mundu turenda kwanura kire ndenda kuga ni atiriri ciana citu cia mugikuyu ri na ni mekondo twirore muno mahane tutorona brother igire mambika na bara ya mugunda mugatigirwo kwa mugunda ni thoguo hau kwa mugunda yeke emwe mukajia kurwa ni gako handu ha mugayane wega gatagacuri uguo mundu wega ke nuthu ri uyu akoraga uyu nake yo gaikio kamiti mukeherera githaka kiuga tigo giteremwo ni andu turorete kweherio hau ni undu wa kwiyenda turorete kweherio tutigage umwathi mwakue uri ungi ohuo githaka gitu gitigo giteremwo okay riri mutongoria wa bururi ahotithia ati kuingiria box abunge othe Mount Kenya aracoka ningi ara marathuru nao ni amaingiritie box no how da tondu mararia mugambo wa executive na tiyothe ni ngoda kuherikia ugu tiyothe tondu andu aria maramenya uria kurathi na mbere matirete kira gutonya karima kau na ngoda gugucokia na thutha angikorwo kwi mundu kuma mugi thiini wa direct ino mundu gutwika professor in politics mundu gwitwa Rigathi wa Gachagua ni gutofora tofora no wale mundu gutofora tondu president ni hariirie na akebanga na mbeca na nyingi no na ni kugura andu aria othe arabatara kugura ainukire Rigathi wa Gachagua no nake amenye haria Gachagua arainukira hamwe na amenye ni kuhia arahe Gachagua popularity agika maundu maya areka haya hecire ndiroria katiba yugite atiriri parliament ri no nyamo gutiniha parliament ri yagiana inkoria siria riciria kuhagura deputy president ri matana twa motion bunge ri magiru kwamba gwika public participation yes kogo the process turenda kurora process turigoti ni karo process yes kogo matiambire gwika public participation yes omokiri magika atia tondu hinya wina wajiku the battle stops with the public members of the public nio magiru kwamba kuheo meciria mau no aya mahanyukire magithondeka biru ya motion iyo no ningi marahe andu notice ya thiku igiri handu ha thiku 21 uyu wothe akiri mafia ureko magicoka riri Ruto ndaracokera mistake ire yakirwo ni Uhuru ya kuhe besha MCAs ya kuhe besha MCAs to besha iria itirwo Friday na Saturday Kenya ri iyo ni mistake ocokirore parliament ri ni eragirwo go take this exercise exactly no ni county commissioners aria ni party executive dona gaps akiri thikari ku bulldoze ra bulldoze this is what we call to bulldoze ndurenda kunengera Wanjiku oige stand yake ndurenda kuhe Wanjiku oige murugamo wake na no nyende kwira nginya ma MP agwitu aria mara support impeachment ya Gachagua mamenye mara represent ida ciao enyewe andu acio mara represent ida yao na Wanjiku kuria ground ine ndari na ku impeach Gachagua na mubunge wothe ora support ku impeach gwa Gachagua amenye uria rika na andu no wona riri oko ni mahetwo besha ri na matwite itwa riu ri ni mesiga koro yekeka ona mwamuruta ri imundu cio gikoro eritu ni gukuhe besha ciothe iria ugithukuma miaka 5 kugura mwamuruta ndari na hathara akonda na hathara ndana lose no ndakwira atiriri twambe tunyitane wega haha ati Gachagua urarutu ni andu Mount Kenya ni Mount Kenya turathimo dipstick no thima ngari no menyeru Gachagua thira kurera mundu ungi ni undu murito biyo ni undu murito biyo tondu no rokarerwo no akaguthwo no ke na wambe ndukariga no atiriri Gachagua ni kwa baba kuhenererio nikio ndirakwira Gachagua ni mundu uhigite biyo riu na ngoro ndohigite na ngoro ithu tutine fundithia na githomo kiria gia fundithio Rigathi wa Gachagua andu a Mount Kenya bio tugathoma na kiri tukaigwa hitige turia maguru
tondu ni rona Gachagua yuka kwanjiri kuhenererio akeragwo cogo thandu anyu thioru manene ngukuriria Gachagua ruori mwamba kurugori moru ni ukuririkana nginya speech yake ya inauguration inaugurate guo akienda kuhana ta egweka Uhuru Matharau hau na matiacindanaga na Uhuru ndo no guikirio reikirio kajana gaka gusikithanio ni gusikithanio ni kwirorerwo atiriri wambe uthi weherie your support system andura tondu ru thaici andura manginyitite Gachagua wega mangiramunyita ri aria mangiregete na uri na kiri aba maikia kando no ruri mundu ekuhera ri arakiuga ni aherire Gachagua ona ti kuhera na tena ona ngoni ahetitie tutiretekira mwana witu agapanishwo na kuja ni nduriri haya mwana witu ni okamucie tucirire muci andu a diaspora ri ni macagurire Gachagua na president itwathira tugikia kura yes ekuria consular tutinaheo time ya public participation ona gutiri mundu heto tigando diaspora gutiri mundu heto public participation gutiri mundu uritio view akuihana ate ndaiguire mubunge ngi akurita kumugweta ritwa haha akiurio atiriri weme andu akwanyu maraigona aroiga atiri asoso ni akuru matiramenya maraiga ni ndirabatara guthi kumuigirwa marenda ni ekumenya ni egukora andu gwake mucie riu ri ni andu ritu ni marenda kuiguithika kana mundu ni egutobora kana ndegutobora gutobora ne hinya ni ru no ni murugamo wakwa gutobora he na hinya tondu ndugathake na Ruto is a master planner na mundu ngienda ku ignore Ruto at your own peril mundu jo jabe otihuthu tiyo kana andu ni mamenyire na andu maracokire kumenya Ruto na hindi no reka campaign ugu muna na kirindi kinene Ruto has always carried his audience na nderaga andu guginya dia siasa na andu matietekeraga kujigua ati athi uguonaga ena multitude yake uguo akoragwo ekuire audience yake Ruto is a master plan ti andu maumuraga ariku ni ndagethire hindi mwana andu agatondu ngirtanya nake cia nduthi ngicira atiri ni atumuriga mucemani wa Ruto ni ukitwo kai inyuri nyumukuaga andu guku na ni moi ngira andu nduthi haha andu agwitu ndarira andu atano haha uramenya maritwa guhe ngiri mundu kunjira andu atano makirora no makirana beaga ni uraria ma Ruto has always carried his audience how na hau no hatire guthakira hakiri andu andu makoigaga hi mundu ena following mundu ena Ruto ni master planner wa politics nduga no na giki ni afa no weri Gachagua ri nduka mutuire ona ithu twakire hakwi twakingirire box ni ndi takirie kuingira ni ndi ona ngetha clip cia kwira cia ndathakite iria nda before election ni ndi hardo mire ngirete ni Ruto ndimwe wega biu gugikwo magika ithurano nigetha maingire mena Uhuru the second time gike kwasagio kile gucokerwo ni ndahetwo Kisii Nyamira ni nda coordinator de Jubilee ni nda coordinator ko so I know Ruto very well na Ruto ajetie mundu mwega muno no tutiamenyaga ni hitike humbira royo rwa mburi Ruto kasira unless Ruto agie na andu oge muno na ndirona andu tahari oge tondu aria maramutara and our leaders ni mari thina omwe wakwa wa guthikiriria ground ndurona tondu na Ruto ndarathikiria ground ndurona Ruto thirikari igiciria keri before Tuesday Riu no atarirwo ni mundu mugi erwo haha irima riri riraingira rigathi we no uramba gutonya mbere riri riraingira rigathi we no uratonya mbere in fact haha kiundu giki kiagirwo gukorwo gitubundithitie ithuothe as Kenya na mu Kenya wothe ni agirwo guthoma na tutiagirwo gwacoka gwitikira gukuirwo hakiri hindi ngi andu Kenya na ni njugaga na ngoiga itari cuba ni ngenaga muno ni Ruto gutuika president tondu andu a Kenya mangiatura mathuire bari ya Kenyatta mathuire Uhuru Mugathe makiuga ni muru makiuga dynasty must fall tha ici ni hindi andu mamenyete ati Uhuru ari mundu wa bata eganago yarigiria yarikia gukua tondu Uhuru na nogio ni mundu gwitwo Ruto ndekire mitugo no Ruto areka Gachagua what does that tell you ati ithu ni turahata gutororeti andu ari angi ithu turahata gutororeti kumutororeti no we ndarahata gutororeti yes okay how do you predict on Tuesday first, how do you predict between Sunday and Monday? What do you predict? Politics. Na urepa thiku ici igire cia thiri. Ni ya expose ile Kenya Kwanza government na Ruto kana pio. Riu kiria gwikite politics re ni hinya muno go predict what will happen tomorrow. Todo things changes very fast in politics. If things remain the way they are now, status quo, Gachagua no akainuka. Dona taki go horera monene thimo kathimo. No, if things remain the way they are right now,
Gachagua ni akainuka no Ruto agegia mundu kumwa advisor muge fiyo amwite amwira munene yoka horia mwaki uyu uraruta Gachagua shati break kumuruta shati mufuto wako gakorwo niguo umite mbere ugo we ni uguko winjaga makiria unless yagia mundu kumwa advisor Gachagua ni ekuinuka haya na no president akahota gucagura deputy na ni amenya uguo tete ndaramenya tondu riri watho ugaga atiriri mundu uri uracagurwo gikiro kia deputy president korwo kinyanirie ikiro cia gutuika president na ni IBC imufetaga na ikamuhe certificate na ikamu gazette riu gutiri na IBC gutiri nona na president agire 14 days akora cagurite deputy president na within 60 days akora hitithitio riu gutiri IBC na tete ndaramenya uguo Ruto giothigia kigothe kandi ciake ni athakite no kaigi Ruto ni ari mutugo wa correct mehia make hindi already mess ikikite ugiririkana hindi no agency maranjirie kugoma ri makianjiriria mugomo ria mbere mundu gwitwo Ruto koni ataritwo ni mundu mugia mwiri atiriri speech ile kuheana no kuona urikana speech ile handi ya mbere agency magoma ona korwo wari weri agitukanirwo uratukanirwo ki okiro ndo mugani nginya horie mwaki you must act like a father ndungikora ciana ciaku hai kiruto uri muna ukaumera ati ni gumutira manga na banga uramatemeka to nikimeka they could be speaking the truth ayo kometa treason asa hau buri mundu hindi onugo na hindi oru nugo mwaki wa kanire piu ito ndu wagirirwo ni ona ndoiga hatire kona ni ajuritie views yakwa ingemwire tondu wi maheni ri ukona yo maheni you mahenie otherwise he do aharirie the truth of himself who he is ati inyue na kimetera jeshi mwitera jana cito jeshi agicoka guka kugaroraga speech kugate tucemani x agahote space nigetha twaranirie ri mahe maitekire haya ni ona Ruto tangihota kujicrace the remaining 3 years ndangihota kwe redeem the damage is already done yes ndangihota kwe redeem kiria njui ni ati wona to agutwika kiafu uria tuigitwo thaici Mount Kenya na ta wakoria in one voice Gachagua kuiga mundu gwitwo Ruto giti tamu yake ri akaikira ta wokova wandu gako wendu muritu no I impeach uri atangiki hold any public office no I'm talking of Ruto giti tamu yake ri ithu twaga gwe consolidate ithu tucokanire hamwe na twari in one voice to divided yes ureciria abunge ya nginya majority whatever no maikare thiru mari mugambo mwe matigiaria mugambo mwe no andu a Mount Kenya no ndimere atiriri already side itu no tuhote gwicokaniriria tungienda tungiiga horo wa ng'aragu thi na kuyenda riri ni andu igana onoko ndukumagweta maritwa ri kana ni ukimagwete ni urona tukwina andu strong mangiheo giti kiu kia deputy president gukira Gachagua kana Ruto guthi acagura mundu weak wa mbere ngenda gucagura mundu weak ekuhota ku manipulate tangitikira kuya mundu strong Ruto is a game is ona majority ndagitikira kuhe ndagitikira Ruto wants a puppet na ruga Gachagua rahota gutuika perfect tondu wa mbere Gachagua ni mutongu itonga itigucagucagia uguo although nigetekirite gutuika perfect in the beginning indi no kare ruma Uhuru mageka campaign nginya marumage mangi na ukarigo kungena na ndarikite yararugama surely ni kare tekirite gutuika perfect no ruhare gacokire kumenya ndeto kuria rorete akiuga no ni ndikugucio ri njugo takaguyo uguo nyithitwo inioro akianjia gucenjia yes haya riri ila Gachagua thikana ndagathire ni urona ta Mount Kenya monio kahiu ati no tumuthinje ne mamemio kahiu hai already tukiria memie already tukagirwo ko tukigita ngudi ikiri njikirwa kiri kwigita togurwo ko tukigita na riu ni hindi togurwo gwita na ithu othe atongoria Mount Kenya ithu othe na tombe tuigio nene thi na gukoroka thi tombe twaranirie nyumba itu tutegwetha atiriri ati kurania no kingpin tu kiu nikyo giatunina o mundu athigweka kahundu yihiunia gucaini ona Gachagua no amba kumesi muno rurire rwitu no nduroiga ndego panicirwo na kuja eguka tupanicire muci tukenda tuicio twaririe muci tondu menye nginya hindi no maraheanaga appointment nginya cia HSC na nyamu ciheanagwo cia head of state commendations gutire mundu witu Gachagua retikagira heo tondu roigaga atiriri wa muhenia konia gucaini na kerutu agakena akamenya ne gia kuguruko so Gachagua nake aciba irima riake ta mundu gwetwo hama ni thiini wa ibuku ria Esther ria Bible aciba irima riake akiragwo ni andu aria ngaracimbira ria rika erwo tonyaku haya ndukanarikie irima weja riu after Tuesday let's assume
ni haguru nirona abuge a Mount Kenya marekirite kirore tamekugwagwa tamekunyihanyia niguhoya mwathani muno na tuhoya ithuothe andu a Mount Kenya tuhoya Ngai witu wa Kirinyaga makanitha na athuri a kiama Gachagua ndakae kuhaguru ti tondu twina bata na gitego kia deputy president muno na ti tondu ati he undu munene okay ki undu kiratu veva no go impeach Gachagua ndugecirie bururi ni ukuremain the same again. How do you predict? Okay, tatuone haguru after Tuesday bururi do remain ki undu takiria uronete hindi ya Gen Z ki undu gitarari na mbica njega ri ni ugukiona that I can tell you. The go to ka vindicated that no ugikoragwo nao ona tigo tuka vindicated no menya the generation ino yumirite ino ni tribe race kira turatuga gate ha ni mukarijini na mugikuyu na in fact ndina kena muno tondu after ithu twehera ithui andu ara manoka thutha witu matiwe tribes icio acio they stand for the truth and nothing but the truth. Yes, na he kindu kingi muno nakio kiricoka andu agwitu maguru korora muno cost ya kuranigite political it has become so expensive kuranigite ogiwa na thikuru makore kwa nyuga tondu nothi utari na milioni igana mu ruka gwiciria te nothi ukarugamite ndageciria kugaria 27 no we have to no ginya tweherie kaundu kau ha riu ni ucio ni mutego munene ni irime iku muno tuikirite ye gukorwo atirigetha wone gite you have to cost a lot of money mundu ucio ingira gite ni aje kwihura githuri kuga ni kugura ndagura ginya hindi atukahe mundu tuge uyu niwe turanengera giti na tutire mbia cia kuturare niwe tondu tu represent no niwe tuhota gukuria kiuria niki majority leader araregire ku present bill kana mundu wa UDA maretha muikamba kana riri maronire Gachagua nenda kurutithania wera na Kalonzo marona mahurithanie gikuyu na ikamba maretha mujumbe muikamba a present direct yo that's direct you have answered it tondu matigire he mundu mugikuyu kwanza ni kwahia marenda kuhurithania ikamba na maramenya atiriri hana turorete kunyitana na ikamba no igo ikamba na maroiga marenda matuike party ya gema makamenya inyuka mwiri muingirite haha turoka kugayukania hinya na ti mundu ungicio no iraruto ha riu kidikiri angiheo ri ni kuona Mount Kenya ta yatoranio maita meri of course yage yatoranio maita meri na tutuika week divide and rule that is what has been there divide and rule ni urasire ta kwiruriro rungiro rasumikira gitigiki kana no mageco gikoini gitege kia deputy president of course it has to be with Mount Kenya tondu riri twakihe area nene okay riri mwakiingatwo ona muheanite twakihe area nene no mukiingatwo turori atiriri andu a Western ri kana Jaruri ule kuje strenda gitigiki na ikiria juu ni atiriri tondu riri nio macogera inde no gwathio ni China ni Pentagon irathite China I know Pentagon yothe ndwezi hau ni ho ndeto cia rugiro ndeto ino ona kiria Ruto aretha no cia rugori itinigicoke kiria ri ndukona tamaka nuguna Ruto ri arajie gwetha support yake arore onekana wa mbere agayanie kirima nigetha gikorwo ki week gitikana hote kumuhagura acoke ru support yake enda kumietha rumia na Western na mwena aru Nyanza kuugwa cokanĩrie support yake ikorwo strong nigetha akahota kuini githurano giki giki no wona ahota kuinukia Gachagua amenye ni agakorwo na kaira katari niki ukaingira gitege kingi riu agikorwo aruta his true colors andu megukorwo mamenya who is Ruto aria matari maramenya tondu njo kure mundu tari ramenya who is Ruto haya riri imagiguana by today or tomorrow and Monday magiguana ri wambere tikuiguana nila siria uria gikuyu Mount Kenya mwamemio kahiulo wambere tikuiguana mekuiguana ndugetere kiugo kuiguana kiria megwika agoni ukuna change igukorwo the intelligence ya president ya kumwira gacira kari uragerera ni karenda kugia na ime ona nikagiu na ime stop this uguo wona kwagea na dialogue ri ti dialogue genuine ni akwihugana yes no nenda gutemuyo na kio nenda gutemuyo ungi atha izore de tuonetio kahiu ni twagirwo ko tukimenya ithui tuguthina na twi Mount Kenya na hindi ingi tutikanetekere kuingira into a coalition tutandikaniire tondu hau naho Gachagua ni atumecire muno oigire ati njambiro ndi mihokete gutire kwihokana hindi ingi let's go down in pen and paper yes na mundu na electorate ni akwenda uhiga muno muikia wa kura uhiga muno riu ni twari na Raila ni nginya ngihuthira mbia cia kwa ngigari kumu support
no ru thaici ni danger we ethe-ini what does that tell you ithu tuhura na hao koja na ithu ni tutogoro kwaria kimwe riu ri ndenda tugicokereria tuthi kabreak kanini tugicokereria ri ukio twire atiriri ni ona Gachagua tangi gwa auge like I need design I fight for another day ndenda tugicokereria muthikire na mwirori njitagwo kiari wa Prestige na tuna mugeni witagwo Gabriel Gatika ale chief campaigner wa Uhuru na Azimio tugathiore na tukagonye mitambo iyo. You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific Waves. Okay, ni twacokereria ni ona Gachagua te kugwa auge ino paraditoria wacha kana ni wega athi nginya ndeka muco he legal team yake chance ya guthi kumutetera either way it can happen kire juu ni ati thaici uguru turaria haha both teams team ya Mount Kenya na area supporters are deputy president Rigathi wa Gachagua na team ya president all the material thaici may awake as we are right now all the maraigira kadi no tuthaka kadi ino ya poka maraigira no makarata makaigira no kona ino toigira ne kuriyo ino toigira ne kurumwo all the rule kadi maraigira ona Gachagua ne jo meme iguru makiurania atiriri what if tweterere Tuesday tunagogathie what if wainukio yo gerizaini all the ithaburu raigirwo rigikagwo metha iguru so between now and Tuesday you may see a lot of changes some things may change na no akinye handu one handu hako humiliate inukio o ugo na humiliation oiga resign handu hago tara gicono kogo ocio ndu tara expect it is also possible haya riri ni arathi go face speaker mungethere ogwe speaker na bunge either parliament yothe kana ke mathaa meri no tahaga kona humiliation of course ni haga kona humiliation to nduru ari ati ne juniors yake exactly ne juniors yake na ni mefangite na mena protection ya the boss ne juniors yake na mena protection ya the boss nita munyitanite we na imwana ciaku mu humiliate the first born na ruto ni maramenya to nini kinya gara kahinga nda mekumwika ule mekumwika to marakemya muthe ha na na ngirite it will be a lot of humiliation ko kava tige guthie macamani igoti-ini ni ende Gachagua no kuga ndiguthie iguga kuruga mahugo muke kunjika matharau tondu ene mebangite and you know mundu gwitwo rutwa tongoretio ni andu very arrogant people. Okay, drona gaps ke watho there is a lot of gaps undu cio wothe wikitwo unprocedurally in fact I know immediately after this process ugakora the human rights na activists magithi igoti-ini masira maingi macoke manyitithanio hamwe of course ako magithi igoti-ini na riu mama mundu marajuga hamateagira Kenyans besha public money cigathi uguo
na time ile yagro ko ekihudumira mwananchi wa kawaida igakorwo igiteo na maundu nonsensical maundu matarateithia mwananchi. Okay, goria igoti ringigathi riuge atiriri ticket ino yari imwe gutire mundu wathire gucagura Gachagua mundu wothe athia gucagura deputy president. Yes, aikone ya impeach ori to impeach ticket yothe drona tako ugiuka kiundu kigaruruke Ruto. Of course this is a duo. There is no Rigathi without Ruto. There is no Ruto without Gachagua. Ino yakire ticket imwe. Igoti riuge atiriri if at all you have impeached this ticket the whole ticket has gone. Riru watho naguo hana msumeno ureka ugethi na mbere na ugicoka na thutha. It will also depend whether they will be compromised. Wanaweza mwaga wakionori aria magikoma tari compromised judiciary no moigere ugure auko hatiri Gachagua then there is no Ruto. Yes, na gitekenengera no go speaker na kwiro Kenya mehari macokeire peine. Okay, thiko cigire irahitukire ri mudi ya Kenya zira hanaga atia na niko na horo wa makanga sijui mechanic dereva wote hata wanasema hata abiria sisi acha tukuve sisi wote ni kuga abiria wa bagi batire na mehia no dereva akikufa makanga wakufe yeso ni mehere tondu riri gutingikorwo ra twarithia ngari enda kuhurithia head on collision acoke expected ni makanga turoraga no agirwo gukwa mbere. Haya muthikirire na mwerori tumana Gabriel Gatika ndukigera muthikirire mwerori. Thank you very much ndo agutwirorera na gututhikiriria tuyuko Washington Seattle na murugamo turaria haha ni ku represent the people of Mount Kenya na tukoiga tukwenda unity itu as people of Mount Kenya tutikagayokanio ni mundu tuthikiririe uria twarirwo ni maithe maitu na mau magitwira boco ya gwathe tukenyurana twaragie na mwario mwe twendane na tunyitanagirire. Asanteni sana. Shalom, ni jitao Kerwa Prestige. Until next time Tuesday. Yeah. After gikaro kia voted debate. Yeah. No ni to bet. We are not there. Ni ala dikara daradi. Totire safe. I can tell you we are not safe. Kutokea. And it is nothing to celebrate, but we are not safe. Muthikiririe na muraradi ucio na mugabo wa Mukenya uria oikara kumona wa America na taraki represent maoni maige. Ni jitao Kerwa Prestige. Until next time, this is Pacific Waves Television coming live from Seattle, Washington, 22nd floor.